Ubrzo sam naišla na neke devojčice, tad sam imala 17 godina i mi smo krenuli da radimo njihovu kuću i onda prosto mnogo para je to bilo uloženo i nismo imali više za nameštaj i baš je onako bilo teško i ja sam rekla tata želim svoju sobu da dam. To je to, ja sam njima obećala da će dobiti novu kuću, dobit će, moraju da je dobiju. I tata me je pogledao, rekao važi, mi krenuli da pakujemo, tad sam imala roze sobu, ormar, stolicu, krevete, sve sam to dala. Ostale su mi samo medalje u sobi. Doneli vodu, voda je izvor života. Ja ne mogu da opišem taj trenutak kad je voda krenula iz bunara, to je tolika sreća, radost, skakutali su, smejali se, prskali se, jer oni su išli 5 kilometara daleko da bi došli do vode i to je bila prljava rečna voda. I mi smo otišli tamo jer smo želeli da osetimo kakav je taj njihov život, da vidimo, da doživimo. Mi smo krenule i tako smo išle šumom, planine, brda, mnogo je daleko. I ja sam čula zvukove neke i spustile smo se dole i to je bio on. On je zvao Vukove. Ja sam mu prišla, jeste bilo malo strašno, meni sestra kaže, Tamara, pa kako da mu priđeš, znaš, nemoj, otkud znaš kako će da reaguje. Ja kažem, ma idem da mu priđem. I ja njemu ovako polako prišla i ja mu govorim dobar dan, on mene ne registruje, on zove svoje Vukove. Ja opet dobar dan. I onda je bio jako ljubazan prema meni i ja sam rekla, ja sam Tama, šta vi radite ovde? On kaže, ja zovem Vukove, tu su oni, mi tako razgovaramo i ja sam rekla, dobar dan, ja sam Tamara Vučica. После се ова што и се случи на нашата држава, ваков губиток е нешто што ќе остане вечно трага во сите нас. Навистина е многу деликатно да се продолжи нормално и да се продолжи да се работи кога ти недостасуваат зборови, кога имаш само една тежина во себе, во душата, што не поминува, заради тоа што имавме таков тежок губиток и таква трагична ситуација во која сите ние длабоко сме погодени, не само во нашата држава и во цел регион. Видовме дека од сите страни луѓето сочувствуваа со нас и дадоа свој придонес, помош, изреагираа навистина хумано и човечки. И кога размислував што би можело понатаму да се сними после сето тоа, а да се зборува, нема зборови за таа ситуација, но да се зборува нешто што за луѓето и за човештвото би било светла точка, тоа е хуманоста. Поканев една моја многу интересна гостинка, која во контекст на концептот на подкастот и на се она што го зборуваме, може навистина да се каже дека е премногу успешна, заради тоа што дава само добрина и само љубов, помага, е премногу хумана. Јас на секој нејзино видео и рил не можам да не пуштам солзи, затоа што тоа го прави толку емотивно и толку од срце, што не е тоа некоја хумана организација која работи преку одреден систем или преку некакво здружение и не знам, да кажам, се е тоа за почет, но ова е една незина лична иницијатива што е уште пофасцинантно затоа што станува збор за девојка од 22 години, Тамара Мисрлич. Дали ти како млада девојка која го прави ова, се доживуваш себе си онака како што те опишав? Jeste i hvala vam puno na ovako lepim rečima. Zadovoljstvo mi je što sam ovde. Да. Мене ми беше навистина задоволство што кога ти се обратив, веднаш ја прифати поканата, иако знам дека си преангажирана. Значи, работиш постојано, помагаш постојано,
постојано си во контакт со сите тие луѓе на кои им помагаш и она што го кажав е дека и тоа го мислам, она што е специфично кај тебе е дека не само што им даваш финансиска помош, ти им даваш толку љубов и толку си лично присутна помеѓу тие луѓе што она што најмногу трогнува е точно тоа. Ќе се навратиме така ќе го започнеме разговорот на твоите почетоци. Кога кажав дека имаш 22 години, а веќе имаш за себе долгогодишна работа од 16 години, мислам дека започна. Jest. Така. Значи, како на едно девојче од 16 години му дојде ваква идеја? Pa krenulo je sve spontano, slučajno. Ja sam imala 16 godina i tada sam vidjela priču o jednoj devojčici. Živela je u porušenoj kući sa majkom i u meni se javila želja da odem da je vidim i da joj pomognem. Ja sam tada bila uspešni sportista, odličan đak, imala sam školsku i sportsku stipendiju i to sam dala njoj. I tada u tom trenutku kada sam ja nju videla, ja sam odmah osjetila to je moj put. Ja ovo želim, to sam ja. I onda sam kasnije sa drugovima iz odeljenja, sa drugovima iz karatea, iz reprezentacije, skupila dobre ljude i stvarno smo krenuli da činimo neverovatne stvari. Prvu kuću sam izgradila sa 16-17 godina. U pitanju je bio jedan deka. Živeo je u porušenoj kući, nije imao krov nad glavom, gledao je iz sobe u nebo. Ja sam došla i njemu sam rekla, deko, izgradit ćemo ti kuću. On mi nije verovao, ja sam bila devojčica mala, 16 godina. A imaš li plan vo toj moment kako će mu izgraditi? Ne, samo sam rekla, onako srcem, prosto sve što sam radila sam srcem i ja nikada nisam radila tako nešto, nisam gradila kuće, ne znam kako to funkcioniše, prosto dete sam bila. I deka je rekao, ma baš će meni neko dete da gradi kuću, nije mi verovao. I onda sam ja angažovala ljude, tata mi je mnogo pomogao tada, bio je sa majstorima sve vreme, odrekla sam se svega samo da bi uspeli i nakon 6 meseci deka je dobio kuću i dan danas je tamo, ja sam ga obišla pre mesec dana. I baš smo pričali o tome kako je izgledao taj naš prvi susret. I ja mu kažem, deko, jel se sećaš da mi nisi verovao da ćemo izgraditi kuću? I on kaže, da, mislio sam da to dete meni neće da izgradi kuću, da je to neka šala, ali eto, uspeli smo na kraju i već sada je 240 porodica zbrinuto. Браво, тоа е фасцинантна бројка. Ти си инаку од Врање, така, во потекло од Косова. Jeste. И си успешна во својот спорт од 3,5 години, мислам дека почна со карате да се бавиш и имаш многу медали златни. И што на државно првенство, што на европско трето место, прво место на светско трето место, тоа е веќе нешто што е навистина сериозно бавење со спортот. Како е во тој дел, пошто веќе имаш и лиценца за тренер и веќе имаш свој клуб, во тој дел околу спортот, што стекна како искуство? Дали спортот може би го поттикна ова кај тебе, ова чувство за borbenost, humanost? Svakako. Sport mi je mnogo doneo. Meni je sport bio sve. Ja sam od 3. godine u sportu i mogu da kažem da je karate jedna jaka veština i stvarno tu sam naučila da budem hrabra, borbena, pravedna, istrajna. Sve te vrline sam stekla u sportu i mnogo je medalja iza mene, mnogo takmičenja kroz celu Srbiju, Evropu. Zaista mnogo truda i odricanja kad je karate u pitanju i onda sam imala veliku povredu nakon koje više nisam mogla da nastavim da se takmičim. To me je mnogo onako, da kažem, bolelo i došla sam na ideju da otvorim svoj karate klub i da radim sa decom. I to se i desilo. Ja sam imala 19 godina kada sam krenula i onako sećam se prvi trening, ja sam najavila biće karate klub u gradu, dođite deco, dođite roditelji. Toliko dece mi je došlo, toliko roditelja. Ja sam bila isto, da kažem, malena, nije sad to nešto puno godina, a toliko dece, sad ja treba da budem autoritet njima, da oni mene poštuju, da budem stroga, da imam stav i to me je toliko onako
Iskreno, imala sam tremu. Nikada nisam imala tremu kada su takmičenja, turniri u pitanju, jer to sam već davno prevazišla, ali kada mi je toliko dece došlo, to je bio neverovatan osjećaj. I evo, hvala roditeljima što su mi poklonili poverenje da eto, ja sam tada imala 20 godina, oni su dali svoju decu da ih vodim svuda po Srbiji. Moja deca su stvarno bila najbolja na svim turnirima i to je prava stvar. Moja želja je bila da jednog dana osnujem karate klub i da budem trener. I ja ne mogu da opišem taj osjećaj kad ja stanem među tom decom i kad se trudim da njima pokažem neke prave vrednosti, kad oni imaju milion pitanja za mene, kad me prate, kad gledaju sve što radim, ja sam tad najsrećnija. Дали освен тоа што им го споделуваш твоето искуство и знаење околу каратето, им го споделуваш и овој сенс кој го имаш за хуманоста и за односот помеѓу дечињата во... Da, svakako. Inače, ja sam vrlo stroga na treningu i trudim se da budemo porodica. I ja to pričam svakom članu u klubu, da smo mi porodica i da moramo da poštujemo jedni druge. Nikada se u mom klubu nije desilo da se neko smeje nekome, da neko dete bude ismevano, da neko dete ostane sa strane. Ja to odmah primetim i to se odmah seče u korenu i stvarno sam uspela da napravim jednu lepu porodicu. Sada imamo i fitness za žene, imamo i Pilates 55+, to se proširilo, moja starija sestra isto u svemu tome pomaže mi dosta, tako da imamo i neke starije žene koje vežbaju sa nama i one postižu te neke prve rezultate, srećnije su, zadovoljne i to je jedna humana priča, jer pomoći nekome da bude zadovoljan sobom, da bude srećan, to je isto velika stvar. Da. Оној момент што, еве го споменавме веќе дека се над 250 згрижени семејства. 240. Така, тоа е фасцинантна бројка. Не знам како можеме да го споделиме, ќе споделиме некои инсерти за да им доловам колку ти тоа го правиш со љубов и колку си посветена во тоа што го правиш. Верувам дека на социјалните мрежи веќе те пратат и во Македонија доста луѓе. Меѓутоа, стварно е оној момент на се соживуваш со нивните животи и со нивната болка. И со она што треба да се направи за нив, подоцна и со среќата, нели, пошто се навистина задоволни и срекни кога ќе го видат исходот од твојот ангажман. Како ги селектираш, како ги наоѓаш сите тие семејства? Имаш многу еден и поинаков пристап и кон старите луѓе кои се заборавени, кои немаат многу блиски луѓе. To je najteži deo, odabrati te porodice koje traže pomoć, jer zaista zovu se svih strana i svi mole i svima je pomoć potrebna i iz regiona, iz cele Srbije, sa Kosova i Metohije. I mi se stvarno trudimo da što više porodica pomognemo. Evo sada, na primjer, u ovom trenutku mi imamo 4 aktivna gradilišta. Ja sam i danas bila na gradilištu. Tako da ja sam tu, ja sam sa tim ljudima, ja sam na terenu, ja sam sa majstorima, sa porodicama i nekako živim sve te njihove priče. Treba stvarno biti mnogo jak da vidiš da je te bez obuće, bez odeće, bez hrane, dete u suzama koje je ismevano jer nema odeću, obuću, kao što imaju njegovi drugovi iz škole. Treba mnogo snage za sve to. Evo i naš odlazak u Afriku, tamo smo videli najekstremnije slučajeve siromaštva, tamo smo videli decu koja su bosa, koja žive bez struje, bez vode, spavaju u blatu na zemlji, hrane se nekim prirodnim plodovima, pirinač jedu samo jednom godišnje i to je onako baš ekstremno siromaštvo i iskreno 6 godina se ovim bavim, svašta sam videla, svašta sam čula, mnogo potresnih priča, ali ja se trudim da ostanem pozitivna i kad dođem kod neke porodice, to su ljudi uplakani, bez nade, bez želje za životom, bez ičega. I onda ja dođem i imam taj lep pristup sa njima, ja ih zagrlim, poljubim, poklonim pažnju i onda njihov život
počinje da se menja, jer nismo ni svesni koliko pažnja znači i koliko pažnja treba svima nama. Jedan zagrljaj i jedna šoljica kafe, to leči dušu, zaista. Ja sam na terenu non stop i mnogo toga i ne objavljujemo, jer kad sam na gradilištu, kad sam kod te porodice, ja sam tu sa meštanima, ja pričam sa ljudima, ja obilazim i komšije i baki i deke i non stop sam u tom kontaktu sa ljudima i stvarno znam koliko znači ta pažnja, ljubav, podrška, samo osmeh ili samo lepa reč. Kako izlaze ta situacija i možnost da se ode во Африка? Во Уганда е прилично и ризично и не знам како е со ситуацијата во однос на безбедноста твоја, во однос на сето тоа што треба да го преживеш i da soberaš hrabrost. Da, rizično je prvenstveno jer je to malarično područje i područje gde vladaju zarazne bolesti. Oni nemaju lekare, nemaju pristup obrazovanju, nemaju pristup lečenju, nemaju ništa. Ali osjeti se napetost zato što Uganda ima, ja mislim, 58 miliona stanovnika, ali je glad. Ljudi tamo rade za $1 dnevno. $1 dnevno oni rade od jutra do mraka, nose posude, fizičke poslove, samo za taj $1 da bi dobili i mogu da kupe pirinač i to pojedu neki jednom dnevno, a neki samo jednom godišnje. To su ta mesta gdje smo mi bili, to su najudaljenija mesta. Tamo ljudi nisu nikad videli bele ljude i mi kad smo došli njima je sve to bilo čudno. Ali prosto se osjeti ta ljubav koju smo mi nosili. Mi smo poneli veliki rizik sa sobom, ali ništa nam od toga nije bilo važno. Kad smo stali među onom decom, oni su krenuli da nas grle, da nas ljube, jer znali su zašto smo došli. Mi smo njima doneli vodu. Voda je izvor života. Ja ne mogu da opišem taj trenutak kad je voda krenula iz bunara. To je tolika sreća, radost. Skakutali su, smejali se, prskali se, jer oni su išli 5 kilometara daleko da bi došli do vode i to je bila prljava rečna voda. I mi smo otišli tamo jer smo želeli da osjetimo kakav je taj njihov život, da vidimo, da doživimo. Postoje mnogi donatori koji šalju samo donacije za izgradnju bunara ili za hranu, ali mi smo želeli da odemo i da budemo u kontaktu sa tim ljudima. Čak sam i ja se izula i išla 5 kilometara da vidim kakav je to osjećaj kad oni toliko daleko idu po vodu i nosili smo onako vodu na glavi. Baš sam onako doživjela taj njihov život i naučili smo svi mi mnogo iz toga. Kako doјде до тој контакт? Од каде излезе идејата за да отидеш таму? Сигурно имаш некој момент кој ќе го препознаеш дека сакаш да бидеш таму и да направиш нешто во тој момент за тие луѓе. Pa to je isto bilo slučajno. Evo, u Ugandi je učitelj u tom sirotištu čuo o mom humanitarnom radu i pričao je deci. Do tamo slušnala? Da, i pokazivao je moje snimke, video zapise kako ja pomažem starijim ljudima i poslao mi je video zapis gde deca viču moje ime na sav glas i mole se za mene. Ja kad sam to vidjela, ja sam krenula da drhtim i da plačem od emocija. Nisam mogla da verujem da je neko tako daleko čuo o meni i da se još moli za mene. I ja sam to objavila i nazvao me drug i rekao mi: Tamara, ajmo da vidimo ovu decu. Ja sam rekla ajde. I tako je sve bilo. Ajde, krenuli smo. Naravno, posle smo se lepo spremili, uradili smo veliku stvar tamo za te ljude i svi znaju da smo mi bili u tom mestu, toliko poštovanja. Pa evo i dan danas još uvek moji prijatelji šalju donacije. Ja uvek se setim te dece, šaljem im novac za slatkiše i dalje radimo za njih. Evo sada je u izgradnji jedan bunar za crkvu u Ugandi, tako da ta deca su mi stvarno u srcu. Браво. Значи, толку млада и самостојно го правиш се ова. Твојата фондација е веќе 2 години отворена, така? 3 godine postojanja fondacije, a ja se humanitarnim radom bavim 6. Да. Значи, самата да го покренеш сето тоа, целата таа иницијатива, многу сила, многу верба во тебе и веројатно предодреденост. Некоја што не може баш и секој тоа да го прави. Мислам, не секој, многу ретко кој може и на ваков начин.
како што ти го правиш. Од тие семејства 240 кои ги згрижи до сега, кои те се така најпотресни приказни кои би ги споделила како нешто што можеби ќе ти остане највеќе во паметење? Pa svaka priča nosi neku svoju tugu, neku bol, ali evo na primjer nedavno sam imala priču o devojčicama iz Subotice. To me je toliko bolelo, ja sam tamo u toj kući gde one žive plakala, nisam mogla da dođem sebi. Devojčica je ismevana od strane vršnjaka, deca nisu želela da se druže sa njom, bila je odbačena. Kada je ona meni sve to pričala, nije mi bilo dobro u tom trenutku, jer sam videla u njenim očima, u njenom licu sebe u detinjstvu, jer bila sam i ja odbačena. Rođena sam sa po 6 prstiju na rukama i na nogama. Na rukama je to odstranjeno ranije, ali na nogama je kasnije i to me je bolelo. Nosila sam papuče, bavila sam se sportom, deca bi me ismevala gde god odem, zašto ti imaš po 6 prstiju, šta se tebi desilo, svi te gledaju onako sa strane, svi te gledaju čudno, svi ti se smeju, nazivali su me pogrdnim imenima. I onda tada kada sam ja videla tu devojčicu, ona je jecala, ona je meni otvorila dušu, kao da je prepoznala, kao da je osetila da ja mogu da je razumem i toliko jak osjećaj, ja nisam mogla da dođem sebi, nisam mogla da progovorim i samo sam ustala, obrisala suze i njoj i sebi i rekla izgradit ćemo vam kuću i više niko neće da vam se smeje. I sada su one dobro i ja sam bila pre par dana da ih vidim, baš je onako iščekivanje kakva će biti nova kuća, kakva će biti nova soba, tako da eto stvarno ćemo se potruditi da im promenimo život, ali bilo je mnogo priča i bake i deke, imala sam sestre Dimitrov koje su živele sa ovcama u istoj prostoriji sa ovcama i kada sam ja stigla meni je bilo čudno, ja sam pitala zašto spavate sa ovcama i one su meni rekle pa i one su živa bića, nemamo gde, imamo samo tu jednu sobu i za nas i za njih. I tu smo izgradili kuću i one su sada dobro. Imali smo priču majka i sin iz Rekovca, on je bio u depresiji, nije ustajao iz kreveta i kada sam ja došla i rekla gradimo kuću, on je ustao, on je postao vedar, krenuo da se raduje, život mu se totalno okrenuo, ja sam ga povela da vidi... Cijelo vreme mežiš dodeka te slušam, znači stvarno ja sam ga povela da vidi grad, tržni centar, da kupi sebi novu obuću, garderobu. Postoje mnogi ljudi koji nikada u životu nisu vidjeli kako izgleda prodavnica odeće, obuće, koji nikad nisu popili kafu u restoranu. Tako da ja želim da skrenem pažnju ljudima na te stvari, da budemo zahvalni i da cenimo ono što imamo, jer zaista imamo mnogo. I meni ljudi kažu, Tamara, hvala ti što deliš takve stvari sa nama, naročito prizori iz Afrike. Ljudi su shvatili, ovi ljudi koji me prate, vole, podržavaju, javili su se i rekli mi smo shvatili koliko smo mi zapravo srećni, koliko mi toga imamo. Imamo obrazovanje, imamo pristup lečenju, imamo krevet, imamo vodu, imamo hranu. To je zaista veliki dar, a vrlo često mi zažmurimo na sve te stvari, a ne bi trebalo jer kao što rekoh malo pre, deca spavaju u blatu bez odeće, bez obuće, bez ičega. Zaista imamo mnogo i opet kažem, moramo to da cenimo. Жално е што луѓето се неблагодарни на тоа што го имаат, а оваквите приказни баш подсетуваат на тоа колку треба да си благодарен. Имаше исто една интересна приказна со една многу ведра и весела бабичка која има 99 години. Да. И толку е симпатична и интересна и толку ти се радува кога ќе дојдеш. Сите они се премногу се врзуваат за тебе. Да. Имаат некоја потреба да си им често присутна во животот. Успеваш ли од кога ќе го направиш делото
da im posvetuješ i vнимание. Da, to je moj najveći cilj, da ne zaboravim te ljude i zaista se trudim i ja imam običaj da svima njima kupim jedan telefon i da imaju i da znaju da me zovu i da ja njih zovem, da vidim kako su. To su bake, deke, mene su stariji ljudi čekali na prozoru. Čekaju me da im dođem. I bio jedan deka Mile iz Vladičinog Hana. On je mene čekao na prozoru, baš kako me je moj deda čekao. I imao je telefon i zvao me je toliko, mnogo puta. I ja sam stvarno bila u velikom poslu, u gužvi, daleko i on me je molio, Tamara, molim te, dođi samo da te vidim, dođi samo 5 minuta. Bilo je 8 uveče, ja sam sela u auto, otišla samo da ga vidim. On me onako čekao, raduje se i svi ovi ljudi stariji, ljudi su zaboravljeni, mnogi od njih imaju i decu i potomke i unuke, ali su zaboravljeni. Nije gledat uopšte. Ja sam imala jednu baku pre par godina, imala je 114 godina, bila je najstarija žena na Balkanu u to vreme i ona ima preko 100 potomaka, ali su je svi zaboravili. Kada sam ja došla kod bake, ona je živjela na planini bez ičega, bez struje, bez vode, a ima 114 godina i toliko potomaka i da joj niko ne dođe. To je stvarno tuga, a imamo mnogo takvih slučajeva. I kad im ja dođem, oni meni kažu, Tamara, ti si moja ćerka, Tamara, ti si moje dete, mi tebe čekamo, mi se tebi nadamo. I onda kad krenu svi oni da me zovu, mnogo je teško zaista da se svima javim, ali trudim se, ako ne ja, onda neko iz moje fondacije i najbitnije da oni znaju da nisu sami, da imaju nekog i da porazgovaraju i da je neko tu, da im se nađe. Навистина интересно, а ти си максимално посветена на оваа работа. Имаш ли време за приватен живот, за забава како секоја млада девојка на твои години? Pa imam. Smatram da čovek koji radi srcem i kad voliš ono što radiš, onda imaš vremena za sve i samo je potrebna dobra organizacija. Evo ja sada imam 4 gradilišta istovremeno, škola sporta, fitness, sve to savršeno funkcioniše zato što sam sve lepo organizovala. Tu su naravno i 2 fakulteta koje studiram, ekonomija i prava, tako da... Imaš vreme i za 2 fakulteta i za treninzi sa učenicite. Sve se može, samo dobra organizacija i pravi ljudi oko sebe i sve je moguće. A što se tiče izlazaka, nikad me to nije privlačilo. Nikad nisam otišla u diskoteku. Jednostavno, nemam interesovanja za to. Meni ljudi kažu, Tamara, opusti se, Tamara, ajmo u provod, ajmo tamo, ajmo vam. Ne, meni to nije opuštanje. Ja kažem, ljudi, shvatite, meni nije lepo u takvom okruženju. Mene to ne ispunjava, mene to ne čini srećnom. Nemojte da me dirate, nemojte da me zovete. Kad sam bila srednjoškolka, mene su zvali prijatelji, to su bili rođendani, diskoteke, klubovi, izlasci, provodi. Ja to nikada nisam radila, zato što sam imala od malena jasan cilj i fokus. Meni je trening bio prioritet. Ja ću se odreći svega zarad svog treninga. Rođendan, mene to ne zanima, ja imam trening. Ja imam decu koje me čekaju da vežbam sa njima i eto, meni je trener dao posle jednog uspeha na takmičenju da treniram sa mlađom grupom. I ja se vratim iz škole, prvo trening sa mlađom grupom, onda svoj trening, pa onda me čeka knjiga, učenje. Bila sam najbolji đak u školi i nekako sam od uvek znala disciplinu i to je ono što me čini srećno. Браво. Не знам што да кажам, навистина е многу специфична, уникатна твојава приказна. Мислам дека како твоите родители реагира на овие твои идеи на 16 години? Pa oni su sve podržali. Ja sam stvarno imala neke lude ideje. Ja tako sednem u auto tek što sam uzela dozvolu, popnem se na vrh planine, pukne mi guma, sama menjam gumu, stane mi auto, nemam mreže, nemam signala. Zaista sam imala tako neke slučajeve, pa sam imala jedan slučaj u Bosilegradu, čovek koji nas je vozio, šofer, nešto mu je sinulo i izbacio nas iz auta, izbacio hranu, ostali smo u šumi, bez mreže, bez signala, bez ičega, sa hranom. Gustav je taka?
Da, ostavio nas tako i čovjek otišao. Tako da sve su to neki izazovi, sve su to, da kažem, neke prepreke, ali eto, roditelji su me podržali. Ja mogu da kažem da su stvarno podržali svaku moju ludu ideju i da sam ja sve ovo na samom početku radila uz njihovu pomoć. Jer ja sam krenula sama, podržala me porodica, prijatelji, njihovi prijatelji. Imala sam mnogo velike snove za tako malu devojčicu. Ja nisam stala kad sam izgradila prvu kuću. Ja sam odmah išla dalje, tražila te ljude, bila tu za njih, nisam spavala noćima, razmišljala sam kako da nešto promenim, kako da im pomognem. Ubrzo sam naišla na neke devojčice, tad sam imala 17 godina i mi smo krenuli da radimo njihovu kuću i onda prosto mnogo para je to bilo uloženo i nismo imali više za nameštaj i baš je onako bilo teško i ja sam rekla tata želim svoju sobu da dam. To je to, ja sam njima obećala da će dobiti novu kuću, dobit će, moraju da je dobiju. I tata me je pogledao, rekao važi. Mi krenuli da pakujemo, tad sam imala roze sobu, ormar, stolicu, krevete, sve sam to dala. Ostale su mi samo medalje u sobi. I nije mi bio problem i to je odricanje. Da bi čovek uspeo u nečemu i da bi čovek ostvario svoje snove, mora da se odrekne, mora da sebe i mora da prođe kroz neki težak period. I jeste teško bilo. Ja sam rođena u Vranju. Vranje je malo mesto. Mentalitet ljudi je takav da ljudi ne vole kad neko drugi uspe. I gde god sam bila u tim manjim sredinama, ljubomora vlada, jer ljudi su znatiželjni, svako želi da zna sve i te porodice koje pomažem pa me onda zovu, oni ne zaslužuju pomoć, nemoj njima. Znate kako ta neka mržnja i ljubomora pa se tu stvaraju prepreke. Ljudi u Vranju nisu mogli da podnesu to da je neko sa 16 godina napravio tako veliki uspeh u sportu. Prvenstveno toliko medalja, toliko takmičenja. Ja sam predstavljala svoj grad na najlepši mogući način, svoju državu na najlepši mogući način i mislim da sam bar zbog toga zaslužila poštovanje od svojih sugrađana. Čast izuzecima. Ali ta neka ljubomora se stvorila jer ljudima nije bilo jasno kako dete tako tolike velike stvari radi. Kako dete od 16 godina gradi kuću. Kako dete od 16, 17, 18 godina nestaje, gradi, renovira, radi. To su velike stvari, zaista velike stvari, a toliko malo godina. I ja sam svima pričala, slušajte svoje srce. To dete koliko puta je bilo bolesno, koliko puta sam se ja odrekla svega da bih ostvarila neki svoj san, koliko puta sam možda ja plakala, koliko puta sam ja krila svoju bol, koliko puta sam žrtvovala sebe, svoj život da bi ja učinila nešto što je meni neki moj osjećaj rekao, što mi je moje srce reklo. Ljudi to često ne vide. Vide ono da si ti nešto uradio u životu, da si ti uspeo i onda te gaze, onda te sapliću, onda ti žele sve najgore, onda traže načine kako da te sruše. To sam ja preživela sa mnogo malo godina i to je bila velika borba. Pa evo i dan danas je tako. Тоа ми е чудно што како можат, нели, што е она што ги тера, кое зло е тоа да ги тера луѓето да фрлаат камен на вакви дела. Ljubomora. Da. Evo, na primjer, čovek koji takođe ima humanitarnu organizaciju. Тоа го слушнав и ме зачуди, дека буквално те напаѓа и сака да те преплаши со закани. Jeste. On je meni ponudio da sarađujemo kad sam imala 17 godina. Ja sam tad znala svoj put, bila sam svoja i nisam želela da budem deo ničije organizacije. Nudio mi je saradnju u sklopu njegove organizacije. Ja sam ga ljubazno odbila. Nakon toga je krenuo da krade moje projekte, da slika moje porodice, pomoć koju sam ja odnela, da skida moje fotografije, moje videozapise. Opet sam ga upozorila ljubazno, nemoj to da radiš. To je delo dobrih ljudi i nemoj to na taj način da se kitiš tuđim perjem. Nije prestao. Nakon toga, 2022. godine mi je pretio da ću biti izbodena bez milosti.
Nedavno sam dobila pretnje da samo čeka priliku da me likvidira, pa da njegova fondacija bude vodeća u Srbiji. I još grozne pretnje ubistvom da će me snimati dok me ubija i razne stvari. To go prijavi. Rešavamo to, tome će se stati na put definitivno, ali eto želim da kažem da je on dozvolio da ga ljubomora pojede, kad moram tako da kažem. I nije mi jasno i pitam se i dan danas zašto, zbog čega, na koga si ljubomoran. Ovde nema ljubomore, radimo velike stvari, hajde da budemo svi plemeniti, hajde da budemo svi ovako aktivni, da se angažujemo, da damo neki doprinos, da menjamo zajedno svet. Nema mesta ljubomori. Ja sam mnogima pružila ruku da krenu da se bave istim putem i u Bosni, i prijateljima u Crnoj Gori, i prijateljima u Srbiji. I ja sam dala toliko saveta samo da nas je što više, da gradimo, da menjamo, da ljudi budu srećni. Ovo nije mesto za ljubomoru, nisu stvari na koje čovjek sme i da pomisli da bude ljubomoran. Tako da ja uvek to kažem, hajde da nas bude što više, da nas je što više, da nema mesta ljubomori, ali ljudi to ne shvataju i još strašnije je što taj čovjek ima ćerku skoro mojih godina. I to je velika tuga. Dobro, кога му се обраќа полицијата или некој кој треба, нели, да го предупреди, како реагира? Не го ли заплашува тоа или има psihološki problemi, možda treba da se leči čovjek? Pa definitivno da treba posle svega što je meni uputio, ali ja sam toliko oštra ovog puta i neću da odustanem i borit ću se za pravdu, ne samo za sebe, već za sve ljude koji prolaze kroz isto, a sigurna sam da i mnoge devojke i mnoge žene trpe neku vrstu nasilja i ćute o tome. Ja sam se oglasila javno, objavila njegovu fotografiju i rekla da ne želim da ćutim i da me nije strah. Mene jeste bilo strah 2022. godine kad sam bila dete, kad je on meni rekao da ćeš biti izbudena bez milosti. Ja sam bila na psihijatriji, ja sam pila lekove za smirenje, ja sam imala limfne čvorove po vratu od stresa, mokrila sam krv, brdo zdravstvenih problema i sada mi nije svejedno, ali sada imam tu neku želju za borbom, za istinom i za pravdom i ja sam rekla borit ću se i podneli smo privatne tužbe za sve što je rekao, tako da nadam se, ne da se nadam, nego sigurna sam da će se to rešiti i da će pravda naći svoj put. Sigurno. С оглед на тоа и дека се знае за кого станува збор, значи не е нешто што треба да се трага и открива. Мислам дека е тоа уште поолеснителна околност. Многу пати со твоите, мислам со луѓето на кои им помагаш, ги гушкаш, им даваш баш љубов, седиш таму каде што има така по атмосфера некоја да кажам, односно околина по прљава, може би одредени, слушнав некаде дека и доби некоја заразна болест во тој момент. Не те ли плаши тоа, не ти ствара ли некаков отпор може во одреден момент или не размислуваш воопшто на тоа? Ne, a znate zašto? Zato što vrlo dobro znam kako je kad sediš sam, kad si odbačen, kad si ismevan i kad nemaš nikog da te zagrli, da te uteši, da ti da neku lepu reč, ljubav, mrvicu pažnje. To mnogo boli. To boli više od bilo kog udarca. Ja znam da se svi ti ljudi koje obilazim i kojima sam pomogla osjećaju tako. I onda ja želim to da menjam. I nije meni problem, bez obzira na to što se taj deka nikad nije kupao, što ruke nije oprao godinama, što je takva situacija kakva jeste. To su ljudi koji žive bez vode, bez struje. Neuslovne su prostorije, to je činjenica. Ali ja nemam problem da sednem i da zagrlim i da ih poljubim i da oni mene kad zagrle, njima je to sve u životu. I ja stvarno nemam srca da im to uskratim i meni je lepo. Mom srcu je lepo. I mnogi me pitaju, Tamara, kako možeš? Mogu, zato što eto imam tu potrebu, to mi takođe srce govori i lepo je meni, lepo je njima i znam da im mnogo znači, ali stvarno im to mnogo znači. Како се случи тоа кога ти самата имаше последици од таа средина на нехигиена?
се средили тоа, те уплашили или jednostavno samo si go sredi problemot i bila završi? sam baš u lošem stanju. Ja sam radila sa majstorima kod jedne bake jer je bilo hitno da ona dođe iz bolnice, da se vrati nazad i onda sam puno radila i bilo je neuslovno i mi smo kasnije jeli, nismo imali ni vode, ništa i ja sam znala da će nešto tu biti, zato što je stvarno bilo, ja sam čistila, radila, tu bila sa majstorima sve vreme i nakon 2-3 dana krenule su žive rane da mi izlaze po telu, visoka temperatura, ne znam, ono je bilo strašno, toliko bolno, imala sam rane u unutrašnjosti po telu i po licu, svuda sam imala rane, odmah bolnica, terapije, bila sam u bolnici, tad mi je baš bio rođendan i meni i moje sestrici i mnogo je bilo bolno i meni je doktor rekao, zna šta radim, baš se trudio i da mi pomogne i da mi da dobre terapije i rekao mi je moraš da se paziš, stavi masku, stavi rukavice i jeste bilo strašno u tom trenutku jer imate žive rane po telu, niko ne bi voleo da mu se to desi, ali ja nikada nisam stavila ni masku ni rukavice jer ne želim da nekog uvredim, ne želim da nekog povredim na taj način, tako da sam spremna na sve te stvari. Ja sam imala koleru, dobila sam koleru u Africi, bila sam 2 puta u Africi prošle godine i u decembru sam bila sa prijateljem iz Amerike i mi smo tamo jeli hranu sa tim ljudima, oni su nas lepo dočekali, spremili, jeste hrana bila na zemlji, mi jesmo znali da to nije baš čisto i da nije možda ni lepo oprano i da je to tako svi sa zemlje ko šta uzme i nekako, eto, jeli smo, jesmo i bili gladni jer tamo nema dovoljno hrane i posle par dana krenule su mučnine, glavobolje, temperatura, grčevi, bolovi. Isto je bilo mnogo bolno. Mene su kosti bolele. Toliko mi je bilo loše i isto sam primala terapije. Isto mi je i to bila neka opomena, ali kako da kažem, ako će nekom biti lepo i ako će taj moj zagrljaj nekog da uteši, da mu da nadu, volju, motivaciju, onda meni ništa nije teško. A znam da je taj moj zagrljaj mnoge usrećio, mnoge spasio, mnogima život promenio, mnogi ljudi su izašli iz depresije jer znaju da imaju mene i čekaju me i onda je to... Zaboravi se sve to što se ružno desilo i čovjek misli samo o lepim stvarima. Имаш исто една интересен пример со пиштарски човек, што живе во тие услови, во пиштара. Да. Како стигна до таму ти? Како едноставно го најде човеков? Како стапи во контакт? Како ги пронаоѓаш? Тој сигурно не ти се обратил лично, предпоставувам. Da. Pa znate kako, ja kad krenem po tim planinama, po tim šumama, ja idem srcem. Idem pa gde stignem. Tako i za ovog deku koji živi u pećini. Mi smo krenule i tako smo išle šumom, planine, brda, mnogo je daleko. I ja sam čula zvukove neke i spustile smo se dole i to je bio on. On je zvao vukove. I ja sam mu prišla, jeste bilo malo strašno. Meni sestra kaže, Tamara, pa kako da mu priđeš, znaš, nemoj, otkud znaš kako će da reaguje. I ja kažem, ma idem da mu priđem. I ja njemu ovako polako prišla i ja mu govorim dobar dan. On mene ne registruje, on zove svoje vukove. Ja opet dobar dan. I onda je bio jako ljubazan prema meni i ja sam rekla, ja sam Tama, šta vi radite ovde? On kaže, ja zovem vukove. Tu su oni, mi tako razgovaramo i ja sam rekla, dobar dan, ja sam Tamara Vučica. I on kaže, ja sam Panta i onda nas je vodio do te njegove pećine. Stvarno je mnogo daleko i onako mi je pokazivao te njegove prostorije, kako izgleda taj život u pećini, šta on jede, kako živi, gde spava. Imao je baš neki čudan prolaz i meni je on rekao, Tamara, ovde kogod da je došao, nije se usudio da prođe. Ja sam rekla, ja ću proći, deko. I ja sam ušla kroz taj prolaz, to je do njegove spavaće sobe. Jeste strašno, jeste mračno. Ja sam ga pitala, je li ima ovde miševa, zmija, je li smem ovde da prođe? Kaže, smeš, prođi slobodno. I onda sam videla tu neku drugačiju stranu života. Inače, on imao normalan život. To me interesirаше, kako došao do ta ideja da живее там?
Pa eto, imao je normalan život, on je bio i sada je, verujem, humanost je osobina koja ostaje do kraja života, ali bio je human čovek, on je gradio mostove za ljude koji su tu živeli po tome i poznat u tom kraju i svi su mu zahvalni. I onda eto, pojelo ga je upravo to o čemu sam pričala malo pre, ljubomora, ljudi, te neke loše situacije sa ljudima i njemu je došao mu je moment kad je rekao ja ne mogu više. A семејството? Ima porodicu, Da. ali oni su to morali da prihvate. Čovek je tako odlučio, želi taj život, kaže meni neće da stigne ovde ni račun za struju, ni za vodu, ja sam ovde miran, imam slobodu, a sloboda nema cenu. I upravo je. Njemu je lepo, eto. Bitno da je on srećan. Ja sam njega pitala jesi ti srećan? On kaže jesam. Onda je to prava stvar. Šta god čovek da radi u životu, ako je srećan, to je prava stvar. I to je jedino bitno da je čovek srećan. Džaba, evo, roditelji vrše pritisak da deca upišu i fakultet, da budu ovakvi, da budu onakvi, da budu uspešni ljudi, da uče, da budu sportisti. Mislim da to nema smisla ako čovek nije srećan onim što radi. Ako neko želi da studira, neka studira. Ako neko želi da bude sportista, neka bude sportista. Ako neko želi da bude frizer, neka bude frizer. Poenta je da budemo srećni. Kad je čovek srećan, on može sve. Srećan čovek može da pomeri planine. Mi toga nismo svesni. I tako da, ja kažem, ništa nije sramota ako si ti srećan. Budi srećan i radi to što te čini srećnim. To je prava stvar. Тамара, ти си во Врања, како што кажавме, сега каде живееш? У Белград. Во Белград, да. Студираш во Ниш? Јес, свуда се, јас сум по целој Србија. Да, ми кажа дека имаш роднини во Македонија. Дали планираш твојата хумана дејност да ја прошириш и на оваа територија? Каде си моментално си стационирана, нели претежно во Србија? Дали имаш контакт со некои луѓе од Македонија? Дали имаш некоја желба, иницијатива и за тука? Da, svakako. Ja kažem, ljubav za sve ljude, ljubav za ceo svet, nema granica. I želja mi je velika jer ja mnogo volim Makedoniju i ljude ovde, zato što nekako imam utisak kao da su svi onako srećni, nasmejani, veseo narod. Nekako sam tako stekla taj utisak. Od strana taka izgleda. Sad možda je tako, ili meni taj naglasak vaš prelepo zvuči, lepo mi je sa ovde kad dođem. Imam rođake, da, Dojransko jezero, oni su tamo, imam i braću, sestre, zaista velika familija i kažem, volela bih i ovde da dođem i ceo Balkan. Zašto da ne? Mislim, svi smo mi ljudi i ljubav je jedino što će nas spasiti i održati da budemo zajedno i u teškim momentima i u lepim momentima. Jedino ljubav. Ти паѓа ли некогаш енергијата, силата, волјата, ете, ако се обесхрабриш од некои вакви удари, некаков атак кои го прават тие љубоморни луѓе кои сакаат да наштетат на се што е добро. Дури и кај тебе на тие преубави видеа и на таа преубава приказна и дела, има и негативни коментари, веројатно некогаш. Како со тоа се справуваш? Како реагираш на сето тоа? Пошто тоа е сериозен проблем на денешницава. Социјалните медиуми се достапни за секого и секој може да си каже без никаква одговорност што си сака. Da, pa opet kažem, ljubav. Ja se molim Bogu za te ljude. I taj čovek koji je meni pretio i takve strašne stvari pričao, ja sam se molila za njega. I to radim za sve te ljude. Jer koliko oni mržnju nose u sebi, koliko je to velika negativna energija, to samo oni znaju koliko je to teško nositi u sebi. I to je jedna velika borba i samo kažem, Bože pomozi im. Neka oni meni misle najgore, neka on želi mene da ubije, neka on želi da mene likvidira, pa i mnogi ljudi koji me mrze. To se oseti. Ja imam mnogo jak osjećaj za sve u životu i sve što sam radila, ja sam radila srcem i vodio me neki osjećaj. Ja odmah osjetim energiju. Tako da i kad osjetim da me neko ne voli, naravno ne mogu svi da te vole i meni je jedan sveštenik rekao pre par dana kad mi je bilo jako teško zbog svega toga, dete moje, ako te mrze, ako te ganjaju i ako te ne vole, znači da si na pravom putu.
I Hrist je tako prošao i svi znamo da eto taj put je težak i da je borba potrebna i da čovjek mora da se bori ako odustane ili ako dozvoli da neki tamo ljudi sa strane ga ometaju u onome što radi ili da baci fokus na nešto što je negativno, ali ja sam uvek pozitivna, ja uvek gledam sve te ljude koji me vole. To je toliko pozitivnih komentara, toliko pažnje, ljubavi, poruka, starije žene, bake, stariji ljudi, ljudi mojih godina. Ja to gledam i žao mi je što ne mogu svima da odgovorim, ali eto, moji roditelji čitaju te komentare, moji bliski ljudi i onda mi kažu: Tamara, ljudi te vole i ja vidim i trudim se da se svakom javim i da sa svakim porazgovaram i to je ono što me drži, ta pozitivna energija i da gledam te pozitivne stvari i da samo kažem sve će biti dobro i na kraju uvek i bude i sve je u mislima. Ako čovjek misli da će biti dobro, bit će. Ako je čovjek stalno negativan, depresivan, ako nema nikakav cilj u životu, ako ne zna prosto šta će sa sobom, onda toga izjeda i prosto ne postoji opcija da on uradi nešto od svog života. Се дружиш ли со твоите врсници? Имаш ли склоност кон постарите луѓе? Од каде ти е таа љубов према старите? Pa ja sam svoje djetinjstvo provela sa bakom i sa dekom. Deka je bio moje sklonište od svih problema, moje utočište, on me je čekao na prozoru, on me je mnogo voleo, on je mene podržavao. Ja sam imala stvarno lude ideje, mnogo lude ideje za tako malo godina i ja dođem kod svog deke i počnem da mu pričam. Njemu je sve to bilo lepo, njemu je sve to bilo savršeno, on je meni uvek govorio da, to je super, uspećeš, tolika snaga, tolika energija. Ja se sećam kad god dođem sa nekog takmičenja, sve te medalje, ja samo kažem, ma koliko sam putovala, gde god da sam bila i kad se vratim samo kažem, vodite me da moj deka vidi. Meni je to jedino bilo bitno. Toliko ljubavi mi je dao taj čovjek i kad sam krenula da gradim tu prvu kuću, on je to video, znao, moje medalje, moje uspehe, sve je on to slavio, sve je to voleo, pisao mi je pisma. Moj deda je bio protiv tih telefona i uređaja i on je onako meni slao pisma i tu je bio jedan čovjek koji je stalno putovao i on je meni nosio dekina pisma i ja sam deki pisala isto pisma, tako smo se čuli. To je ono što me pokreće da volim te starije ljude. Moj deka više nije živ, ali kad god zagrlim nekog drugog deku, ja imam osjećaj da je to moj deka i znam da je on srećan i znam da i njemu znači to i da sigurno vidi i da verujem da je tu negde, jer koliko puta kad zagrlim nekog deku, ja doživim svog deku. I vraćaju mi se ti momenti sa njim, ti trenuci. Evo ovaj deka Mile, ne mogu da opišem to, nemam reči, on je mene čovjek čekao na prozoru. Ista slika kao moj deka. I ja sam ušla i samo sam počela da plačem. I deka me je pitao, deka Mile, šta ti je, Tamara, zašto plačeš, došla si da se vidimo, šta je bilo? Ja sam morala da mu kažem, deka Mile, ti si mene podsjetio na mog deku. I on je onako bio tužan i rekao mi da on nema nikoga, da je sam, da su ga svi zaboravili i počeo i on da plače i da priča tu neke svoje probleme, svoje muke i ja sam mu tad rekla, deka Mile, ti si moj deka. I onda sam ga zagrlila jako i jesu svi oni, svi ti stariji ljudi na Kosovu. Neverovatna energija kad tamo odem, to su moji ljudi i ja, kad mi ljudi pitaju odakle si, ja želim s ponosom da kažem sa Kosova, zato što osjećam pripadnost tim ljudima, jer su to ljudi koji su prošli velike tragedije, znaju kako je boriti se, znaju šta znači
strah, borbe narod, jednostavno verujući borbe narod, i kad odem na Kosovo i Metohiju među svojim ljudima meni je najlepše i tu sam imala skoro jednog deku i oni sve daju, svi te čekaju onako, samo da im dođeš, da popijete kafu, da neki razgovor, pažnja, znak pažnje, baka ti spakuje kesu jabuka, sa dekom popiješ kafu, daju ti rakiju, daju ti nešto, neke njihove proizvode i ono što nemaju oni bi ti dali. I mi smo zaboravili na te stvari, na naš običaj, na našu tradiciju. Ja kad prođem kroz selo, ja se svakom javim. Dobar dan, mi pričamo, to je ta atmosfera tamo. Samo mogu da zamislim situaciju da ja nekom u Beograd na ulici kažem dobar dan, kako si? Misli bi da sam luda, nažalost, ali ja kad odem, kad sam među tim ljudima na Kosovu ili tako ta manja mesta, naša sela u Srbiji, to je tako tamo i ti ljudi imaju tu neku posebnu toplinu. Ja kažem mladim ljudima, hajde da idemo da obilazimo te stare ljude. Pa i ova baka što ima 99 godina i ona toliko vedrine nosi u sebi. Da, i mnogo je Da, kao da ima 50. Ona se toliko raduje životu, ona voli život, ona je srećna. Iako ima 99 godina, ona kaže ja kao da imam 50. Ona voli svoj život. Neki ljudi mladi pa su depresivni, pa ne znaju šta će sa sobom. Ja kažem, ljudi, gledajte baku 99 godina kako je vedra, kako je pokretna, kakva je energija. Treba da učimo od tih starijih ljudi. Imaš li temi na razgovor sa твојата генерација? Со оглед на тоа дека си премногу зрела, те интересираат сосема други теми за разлика од нив? Pa iskreno ne baš. Čast izuzecima naravno. Ja mnogo volim i mnogo sam srećna kad mi se mladi ljudi jave i kad mi kažu Tamara ti si moja motivacija, inspiracija, uzor. Ja sam presrećna jer sam uspela da probudim dobro u mladim ljudima i samo se molim Bogu da neko krene isto tim putem da čini iste stvari. Ali ovako neke teme pa nekako imam utisak da nikad nisam imala. Moji prijatelji su uglavnom stariji ljudi, ostvareni, koji imaju neke ciljeve u životu, a ovako moja generacija, kad sednem da razgovaram, nemamo neke slične teme interesovanja. I evo, ispričat ću jednu situaciju što je česta kod mladih ljudi, ogovaranje. To ne, ja to ne dozvoljavam da se radi u mom prisustvu. Ja kad čujem da neko ogovara nekog predamnom, ja se pokupim i odem. Bez objašnjenja. Ne želim da slušam takve stvari. Naravno, ono što važi, ako ti danas meni pričaš loše o nekome, sutradan ćeš nekome pričati i o meni, sigurno. I ja sam neko ko ne želi da truje sebe negativnim stvarima, i tom negativom, mržnjom, ljubomorom. Šta mene zanima ko je danas gde išao, kako se obukao, šta je kupio, te tračeve i to stvarno, to mi je teško za slušati. Evo jedna situacija, moja starija sestra je bila sa prijateljima, tu je bilo baš puno ljudi, neke je znala, neke nije i jedna devojka je sebi dala za pravo, nije znala da je ona moja rođena sestra i ona je onako listala društvene mreže i komentarisala ljude na društvenim mrežama. I onda je došla do mene i pitala ljude za stolom koje ni ne poznaje, većinu, ma jel znate vi onu Tamaru što pomaže? I onda je počela da priča loše o meni i tim tonom ona pomaže samo starijim ljudima, znate te neke stvari ružne, da ne govorim sad. I moja sestra se tu junački ponela, tu je bio i tata od te devojke, nju to nije interesovalo i samo je lupila rukom i rekla, jel ti znaš da je Tamara moja sestra? I onda je tu lepo sve objasnila, obukla se, otišla i ta devojka je nakon toga gledala u pod. Bilo je sramota i naravno da treba da bude sramota. Treba da bude sramota sve ljude koji govore loše o drugima. Niko nije savršen. Svi imamo mane, svi imamo vrline, svi imamo neke nedostatke. Čovek treba da gleda sebe i da ispravi, da radi na sebi. Gledaj svoje greške, gledaj svoje nedostatke.
pa onda možda smeš da nekom daš savet, ali da govoriš loše o nekome, to stvarno ne podnosim i želim da kažem ljudima, nikad nemojte da pričate, naročito pred ljudima koje ne poznajete, nešto loše o nekome, jer nikad ne znamo šta je ta osoba tom čoveku kome pričamo, te neke ružne stvari i to bude ružno, ona se posle osjećala loše, ona je bila... И сигурно со такви ставови, со такво размислување ќе се чувствува лошо она што го зборевме. Толку убаво ги зборуваш работиве и толку убаво го сваќаш животот и луѓето околу тебе што немам потреба во ниеден момент да те прекинам. Толку ми е пријатно да те слушам, затоа што навистина си добра порака до сите луѓе. Се надевам дека се повеќе ќе се буди свеста, поготово кај младите луѓе. Фасцинантно е, ќе повторам, што ти имаш само 22 години, а толку зрелост и стабилност и моќ и сила за добри дела, што е за респект. Мене ми е задоволство што си тука, што сподели дел од твоето искуство. Тоа е само дел и само почеток со оглед на тоа со каков ентузијазам, со каква енергија, со каква страст одиш во овие походи добри, добронамерни и хумани. Што можам само да ти кажам да продолжиш се повеќе да шириш оваа убава енергија, да ги правиш се повеќе овие добри дела. И да доđemo овде код вас. Секако. И тука. Хочу. И тука донеси среќа на некои семејства на кои им е потребна. И тука создади своји семејства, како што ги создаваш до сега, кои ќе те бараат, сакаат и ќе веруваат во љубовта и во среќата и во доброто. Мислам дека би резимирала за крајот на ова издание на Равенка за успех, дека поголема Равенка до сега не сум слушнала, да си толку безрезервно посветен на послабите, да си толку безрезервно со љубов кон луѓето кои им е потребна, што мислам дека би сакала повторно и повторно да бидеш гостинка и многу успеси и многу вакви убави дела. Хвала пуно. Хвала стварно од срца. Верувам дека ужива нашите гледачи денес во ова денешно издание, иако повторно ќе повторам, во Македонија владе една голема тага и разочарување по се она што се случи. Но и во овој суров свет, и во овој корумпиран свет, и во сите тие лоши дела сепак постојат луѓе кои имаат љубов, хуманост и добрина во себе. Секогаш постои светла точка која ќе даде надеж на човештвото за добри работи. И за самиот крај, да не ги забораваме нашите пријатели, ова е Медобил, органски производ, комплетно со природни состојки. Ова е улје кое е прекрасно, јас го користам, ќе ти го подарам на тебе со цитрусови етерични масла. Навистина убав пива и убав ефект има. Ова е со Q10 гелот за туширање. Верувам дека сите овие производи ќе ти се допаднат, на база на бадеме, ја негува кожата и ова сапунче, исто така природна база. Медобил е со години веќе кај нас бренд кој обстојува и кој е навистина квалитетен и повели подарок за тебе. Ова се исто така производи од нашите драги спонзори. Тука имаме Beauty Matrixот. Тоа е колагенот кој е убав, состојките му се од рибен колагене, многу природни состојки и е добар за надополнување на твојата убавина која веќе ја имаш и младата кожа, ама сепак мислам дека добро ќе ти дојде за кожата, ноктите, косата. Повели и ова за тебе. Пуно. Тоа е тоа што имаме да ти подариме денеска и да уживаш во своите дела, да ги поздравам и Вегера како наши пријатели, подржувачи и
она што тие го работат, значи приубава храна, пиците можете да си ги нарачате, оние што ги споменувам често пати, и да добиете гратис од вашиот доставувач пица сендвич. Megavin онлайн платформата megavin.mk, доколку сакате да се испробате среќата, бидете дел од оваа платформа и пробајте си ја среќата. Тоа е тоа што имам да ви кажам за крај, а се останато мислам дека ви го кажа Тамара на многу добар начин и мислам дека оваа порака ќе допре до што повеќе луѓе и колку повеќе луѓе им го смениме ставот и ги свртиме кон добрата страна, тоа е се поголема добит за нашето човештво и за сите ние кои функционираме тука заедно во оваа заедница.